Ahojte, Juraj Lopašovský, kvalifikácia na Battle of Urpín. 20 kg kotúč, 20 kg os. Meter. 5 metrový. Dobre, za 3, 2, 1, ideš. Devätnásť. 21. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, jedenásť, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, 10, ešte 5, 11, 12, 13, 14 a ešte 1. 15. Paráda. 2 minúty. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, dve 30. Poď. Dýchaj. 7, 8, Super. 9, už len 6, poď. 10, 11, vydrž, 12, paráda, super, posledné 3, kámo, poď. A ešte jeden. Poď ešte jeden, poď. To dáš, Hore. Tak, paráda. 3:30. Super, dobro, rozbúchaš, poď. Poď, 9, opakovane. Raz, 2, 3, 4, Poď. 5, 6, Super. 7, Poď. 8 a posledný jeden. Poď po troch, poď. Hop. 1, 2, 3, super. Troška vytráz a ideš. 4, 10. Parádička, to dáš, to je pekný čas. Poď. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Nevadí, poď, posledné 4 kámo. Poď, 4 kusy, poď. Vydrž, poď. Poď. 4,30. 4 kusy, poď. 1. Nevadí. Hneď hore, poď. Ešte 2. Poď. A 1, ešte 1. Poď, posledný, poď. Vydržíš, poď. Poď. A makaj. Pecka. 5.